Вітання, мої шановні глядачі. Бачите, який я знайшов собі аркушек на плоті? Обов'язково підпишіться на канал, ці перевірте, що ви підписані на канал. Поставте подобайку. Ми з вами починаємо нову серію Construction Simulator. Поїхали. Так, што гэта за плот? Па-першае, мы недалёка ад той дарогі, якую будавалі. Я спадзяюся, вы памятаеце ў минулай серыі пра гэта. І, божах, на якое неба прыгожа ўсё ж такі тут зрабілі. Такое светлае. Карацей, па-першае, нам трэба пайсці ў працы, знайсці кампанію, вось яна, і ўзяць другую задачу. Вось, добра. Трэба паспяшаць на мітынг, але мітынг бачыце ў нас дзе? Я так і думаў, што ўсё гэта будзе побач. Давайте схаваем наш мустанг сюды. Ну, давай. Не-не-не, выходь. Усё, бяжым на міт, размаўляем з нашым заказчыкам, пачынаем нашу працу. Усё як заўсёды. My planned hotel is going to land me on the title page of luxury living today. That will get the right kind of people talking about our city. And, of course, my hotel. I want every investment banker and luxury seeker throughout the region knowing about my hotel and every publication far and wide reporting on us. As the saying goes, think big, act big. Ну што, вельмі амбіцыйны чалавек, даволі распаўсюджанае явішча, калі мы аб гэтым кажа. І так, мы пачынаем тут, я так разумею, з'явіцца наш гатэль, наш, у двухкосці наш. Што нам трэба зрабіць на наступным стэпе? Трэба ўсё выраўняць, выкапаць, 2 штукі, прывесці гравій і укампактаваць. То бок ляцім мы адразу на наш... Да не, вось так зробім. Хапаем дозер. Так, добра, мы на дозеры. Ліхтары ўключаныя. Тэлепартуемся на месца працы. Што будзе далей, вы ведаеце. Паехалі. Так, добра, я б нават сказаў выдатна. Бачыце... я зразумеў, гэта нам проста яны дазволілі зрабіць выраўноўванне маленечка кавалку, а так бачыце, які тут тупа прастора павінна была быць. Я не сукаць, калі што. Так. Прыгажосць. Так, нам трэба зараз метнуцца за экскаватарам. Перасаджваемся ў гэтую жоўтую пачвару. Тэлепартуемся на месца працы. Так, вось мы пачынаем. Пачынаем пад добрую музыку. Паехалі.
Так, нарешті. Нарешті. А, тут і кинем. Пробачте меня за такое. Хоп. И что там с горами? Конечно, мы все разровнялись. И все такое. Так, что у нас наступное? Наступное нам треба привести гравий. Гравий, так. Давайте одразу поглядим. Я хочу поглядеть, на спотребится еще калі-небудзь. Здесь, колькі працы яшчэ наперадзе, слухайце. Upper floor, selling, production, ground floor. Гэта все не тое. Слэп, элеватор-шафт. Усё. То бок мы можем экскаватор гэты пуліць назад, вось сюды. Так, выдатненько. Азначае далей, што нам трэба ўзяць наш цудоўны, прыгожы, найлепшы, я б сказаў, трак. Ён жа ж цягач, грузавік і ўсё астатняе. Пад добрую музыку будзем тэлепаркавацца на гравійны завод і весці сюды, размяркоўваць і ўсё. Паехалі. Разгрузим. Ясно. Добре, нехай так. Може на наступний заказ потребується ще хто його веде, правда? Так, що нам треба? Зараз укомпактувати. Так. Вертаємо наш тягач на базу. Одразу сядаємо у компактовщик. Soil, ось він. Як завсёды сюди. Ну, незвичайно, що ми тут опанулися, але добре, все одно під добру музику ми зараз все це зробимо. Поїхали. Ну што ж, зараз нам трэба ўсё гэта будзе, ўсё я маю на ўвазе менавіта сол кампактар гэты паставіць у гараж. Так, давайте паглядзім, што там у нас па зонах, на якія трэба прывесці гэтыя палеты. Бок гэта сюды трэба будзе зрабіць разгрузку, я так разумею. Добра. Так, ляцім на гараж, на нашу пляцоўку. Переносим наш компактор. Так, выдатненько сядаем одразу на наш перевозочный вось гэты кран. Ось на гэту. Ці на гэту. Там толькі 3 было, правда ж? Толькі 3, але мне выдаецца, гэта не апошні раз. Давайте на гэту. Так, па-другое, нам трэба зараз у краму. У краму матэрыялаў. Во, вось сюды. 16 компонентов, 8 палетов, 24. О божух, ну колькі гэта ўсяго. Ці мы гэта заберем за один раз? Так. Roof tiles, напэўна, будзе апошняе. Ретардер не ведаю. Вось гэтыя 8
Так, гэта ў нас для бетону. Для бетону. Гэта таксама для бетону. Усё гэта купім. Усё гэта купім. Перанесемся адразу. Сюды. Так, нам трэба стаць на жоўценькую зону. Я спадзяюся, толькі ў нашага памеру хопіць дзеля таго, каб усё загрузіць, што нам патрэбна. Так, так, куплять. Куплять, чекаут, автолодинг, purchase. Выдатна, нам хапіла, а гэта што азначае? Тое, што мы гатовыя адпраўляцца на наше месца будоўлі. На G. О, добра, шлях пабудавалі. А таму можам управляцца па добрую музыку. Паехалі. Добра, мы на месцы, не без сюрпрызаў, на жаль. Вось не ўсё так лёгка пайшло, як я гэтага чакаў. Трэба ўсталяваць кран. Трэба ўсталяваць зараз кран і паставіць. Па-першае, нам, палета драўніны яшчэ патрэбная. 2 штукі. Ведаеце што? Зараз трэба будзе зрабіць наступнае. Трэба будзе ўзяць наш вось гэты flatbed кран. Вось, і на ім акурат прывесці гэтыя палеты драўніны. 2. Так, адразу пераносімся ў склеп. Ад'язджаем на гэтыя жоўтыя зоны. Так, уваходзім сюды. А нам улезе, калі я не памыляюся, 4 палета. Вот так. 2. Не, я лічу, што лепей так зрабіць. Няхай так. У гэты раз мы не будзем ехаць, мы перанесемся. Так, выдатна. Зараз у нас ёсць і драўніна, і бетон, і я так разумею, вот этот ребармеш. Ён вось тут у мяне знаходзіцца. Усё. Добра, прывезлі. Давайте ў кран. І зараз мы будзем усё гэта размяшчаць там, дзе яно патрэбнае.
Ладно. Так, наступная задача у нас, я так разумею, заполнить все в эту справу бетоном. Правда? По-перше, треба кран отвернуть. Отвернуть, так, по-другому. Сесть у наш грузовик. И звольнить тут место, как было. Ось так. Одразу скотчем у наш другий грузовик, так само його положь поставим. У нас тут дровляные палеты есть. Давайте мы его поставим до сюда, мабуть. Чому б ні? Так, а зараз нам треба привезти бусла. А не дайте буслика. Так, где ты? Вот он. Мы, наверное, одразу перенесемся на место працы, потому что, я так разумею, ён нам яшчэ шмат калі спотребится, правда ж? Один я только не разумею, чему его сюда тваром поставили. Мне так не потребно. Я перекулю его наоборот. Ось так. О, видатно. І зараз під'їдемо ближче до причепу этого зеленого. Супер. Розкладаємося. Ага, поднимаем бусла. И поднимаем наш вот этот хоппер. Так? Супер. Зараз нам лететь за бетоновозом. Где он, наш бетоновоз? Он желтенький, так. На этом бетоновозе мы, конечно же, летим на место працы. О, а он аккурат таки з'явився так, як нам треба. Так, по-перше, треба уключити шуту. Як вона тут ось так керується. Конечно, камера у гэтай гульні гэта найслабейшае месца, якое толькі можна сабе ўявіць. І ось так. Уключаем. Хутенько бежим у бусла и починаем под добрую музыку, весело и забористо працаваць. Поехали. Got a ticket to nowhere. Come and fly away with me tonight. Can you stay till the morning? Can you tell me that everything's alright? Lose my mind and I'm falling for you. I can't help but be in need of us two. Got a ticket to nowhere. When the fighting is over, it goes on and on and on and on, on and on and on. It goes on and on and on and on, on and on and on. О, выдатно, слухайте, як опинулося, що ми... Ні, так нельзя робити, пробачте, спочатку треба буде... Спочатку, слухайте, треба все ж таки... Так. Поглядіть, як тут вона у нас опинулася, вверх підняти. І трошку її скласти ось так. Бачите? О, видатно. Выходим. Выключим нашу подачу.
Добре, зараз сядаємо у кран, ми казали, що привезли ось гэтыя палеты. І зараз ми їх розгрузимо. Скільки їх треба? Аж на 4. Добре? Добре. Так, добре, що так отрималося небага. По-перше, треба сюди до мене ближче, ага. Так, і зараз знову будемо сідати на нашого бусла. Каб усё гэта заполнить бетоном. Так, спочатку ми запускаємо видачу бетоном. А зараз сідаємо на бусла. І, як кажуть, погнали. Так, видатно. А що? Мені треба зараз освободити эту територію. Ну, это ми зробимо. Поки що так. Зараз подержимо наш бетоновоз. Зробимо вот так. А на гэты момент ми побежимо у наш ман. І оттягнемо його отсюди. Так, ось так. Ага. Гэта у нас будовля знову нікого не ведаю. Ліфту? Лифтовая шахта, це що гэта? Давай попробуем тебе тут поставим, добре? Будешь стоять каля менеджерской машины. Кажется, что это самое беспечное место на пляцовце. Так, дожмем кран. Зараз поспробуем. Тут что за этап такий, коли только одна некая деталь, її треба усталювати, як це розуміти, я щиро кажучи, не можу зрозуміти. Ну, все ж таки, нехай зробили, да і зробили. Так, куди тебе, шановна? Ось туди. Так. Трохи ніжей, ще далі. О, видатно, усталювали. До речі, зараз треба 4 селін-компонента розгрузити і 2 драуніни. Побігли. Нарешті ми все це зробили. Зараз нічого буде, я так розумію. Тому треба отсюда тікати. Переставлять ось гэтый наш ман. Я перешкоджу. Ну так. Заїхали одним колом. Ага, ось вони панелі, зрозуміло. Так, у такій випадку треба зараз знову вертатися на кран.
Кто придумал тебе камеру такую? Так, ну і під добру музику ми зараз будемо усталювати ось гэтыя панелі. Супер, супер, пупер, супер, пупер, супер, пупер. Так, наступне, знову заливати бетон нам треба. Добре, тут нічого... Цю шийку дивити я. Для мене нічого нового. Тому ми зараз просто пересаджуємося. Ось так. Як у минулі рази ми включаємо спочатку подачу бетону. Потім держимо вусла і починаємо заливати той самий бетон. Ну нарешті ми з гэтым неяк справилися. Так, зараз класик Руслан. Поднимемся, конечно, его. И вот так. О, куда стали? Вот и перше, а другое треба обов'язково виключити з нашого подальшого. Вода. Треба зараз усталяваць панелі. І гэтыя панелі трэба перевесці. Дзеля гэтага нам трэба разгрузіць наш зялёны трак, зялёны прычэп, прабачце. Гэтым зараз і зоймемся, паехалі. Так, добра, разгрузілі. Далей нам трэба ўзяць наш прычэп. Телепортануцца ці даехаць. Трэба зараз будзе паглядзець, дарэчы. Ці можна туды телепартавацца? Лічу, што можна. Так, выдатна. Ага, зараз на загрузку. Зараз мы гэтыя панелі купім. Карацей, я спадзяюся, што вы гэта ўжо бачылі, таму проста пад музыку ўсё зробім.
пытанне, якія з гэтых трэба распакаваць. Напэўна, все. Давайте зараз займемся. Так атрымліваецца, правда ж? Правда ж. Так, вяртаемся на экран і усталёўваем элементы. Добре. Нам зараз треба очистити зону. Прибрати ось ці елементи. Добре, що їх назад відвозити не треба, видаєте? Просто кликаєш на G, і вони зникають. Все, ну и, конечно, самому прибраться. Вода. Так, щось тут не то. Ладно, ось это. Добре, зараз ми тут приберемо. Видатно, тому що там наступне треба ось гэту стіну будувати, не? Спочатку шеру. Ось гэту штукенцю треба завести. Видатно. О, супер. Так, бельки, по-перше, драўляные. І 4 бетонних компоненти. Добре. Треба зараз все це прибрати, так? Добре. Дякую Богу, він тільки один. Так, далі нам треба знову побудувати дах чи пол, не важно, але з крану ми не злазимо. Тому поїхали знову далі.
Давайте зараз поглядим. Треба зараз будем наполнить это все бетоном. Для гэтага нам трэба што па-першае зрабіць? Скласці трэба вось гэтае, каб яно мне перашкаджала. Ага. Так, выдатна. Зараз выходим. Сядаем у бетоновоз, включаем ему подачу. Ось так. А потім у буслика і починаємо знову заливати все бетоном. Поехали. Воу! Щиро кажу, уже стало тяжко. Уже стало тяжко. Так. Выходим. Выходим. Давай, почай. Выключаем наш бетоновоз. Ось так. Зараз треба нам стіни. Правда? Треба стіни, це означає, що треба зараз розпакувати знову ось всі ці 4. Ну, ні, хоча могли теж зробити анімацію, ну, бо ні, так. Так, ось ще один. І там другий. Давай, включай. Де вже то було видати такого, хоп, натиснув кнопку і все на этом. Вибачення. Так. То нам треба, по-перше, це у нас некий окенце, то бок это будет вот это. Так. Поехали. Як завсёды, добра музыка, весело, задорно. Кстати, вах.
О, щит. Не, треба яшчэ раз заливаць. Да ладно. А я лічу, што не. А я лічу, што ўсё. Но, карацей. Зараз мы вось гэтыя кантэйнеры-то аддамо. Давай, павяртай. Сюды то так само павяртай. То бок у нас засталіся толькі пакункі, вось гэтыя, якія знаходзяцца. Так, тут бэлькі, не бэлькі, дошкі, прабачце, там яшчэ формы гэтыя дзеля... Ой, гэта мы яшчэ сцены будзем. Гэта мы яшчэ будзем сцены рабіць. О, дарэчы. А ну. Отдай молоток. Не хочу. А я все равно его заберу. Я все равно тебе догоню. Я все равно тебе возьму. Так, то бок. Это я, конечно... Пробачьте так. Не хотевши, але зрабіўшы. Все ж таки. Зараз будем, карацей, наполнять это все подлогу бетоном, а потом там будет яшчэ бетон. Сумненько, але разумненько. Давайте все это в темпе. Ура! Чекай. Чекай. По-перше, скласти бусла треба. У нас, наколькі я пам'ятаю, гэты червоний так само спотребиться. Выходим. Тому мы не збираемся цалком. Мы только кладем бусла, зупиняем наш бетон. Ось, і зараз треба все подимати на третій поверх, потім там будуть ще стіни, я впевнений. Бачите, 4 палети з рамками для стінок. Поехали. Оу, так это не просто... слупы сами залиты. Я не супроть, я только за... Что они сами по себе залитые были. Гэта былі, дарэчы, я падумаў, што гэта сцены, так, памылкова, але гэта аказалася, што слупы. Так, падымаем кавалачак шахты ліфтавай. Так. Сюди. О, єбой! Так, element wood prefabricated, чекай. О, гэта яшчэ трэба нешта прывезці. Боже, я спужаўся, што гэта трэба будзе зараз разгружаць вось гэты вось чырвоны длінны прычэп. Зелёны, прабачце, длінны прычэп. А тут, ой, казалася, што нічога весці не трэба. Божухна! Я ажно пахаладзеў. Трохкутнікі зараз гэтыя усталюем. Як прыемна, вы нават не уяўляеце сабе, што ужываць вось гэты велізарны, дарагі, самы дарагі ў гэтай гульні кран, і які ён карысны, як ён
просто невероятно якостно справляется со своими обовязками. Где ты тут? Поднимаем опошний трехкутник. Оу, вода. Так. Глядите. Зараз у нас все, что спотребится от нас, это перенести. Что я хотел сделать? Я хотел, по-перше, сделать это скласти бусла. Бачите? Так, зараз мы... Ну, камера. Зараз мы объедем на бетоновозе. Ось так, подъехали. О боже, ну куди ты там трапил? Так. І вось гэтага бусла мы складзем, каб ён нам не перашкаджаў пераносіць гэтыя грузы з прычэпу. Ось так, бачыце? О, выдатна. А так выглядае яшчэ ідэальна. Усё. Это все, что нам трэба было зараз зрабіць. Потым, калі што мы раскладзем, бо мне падаецца, бетонная работа у нас скончаная. Засталіся толькі кранавыя. Полетели. Ну што, ну як вам? Мне падаецца, зараз будзе нешта. Давай, паказвай ужо наш прагрэс. Ты хочаш сказаць, што мне зараз трэба проста будзе прыбраць гэты кран? Мне не падабаецца гэта, я хочу паглядзець вось адсюль, зверху. Ну, неужо трэба яго будзе ўбраць? Ой, ну... Добра, ладно. Няхай. Усё. Самому трэба прыбрацца зараз. Ну. Чакайце, гэта ўсё? Яны проста накрылі чарапіцы і ўсё? Ну, калі так, давайте мы з інвестарам паразмаўляем. It's just as I imagined it would be. This hotel marks the first step towards enticing affluent visitors here. It has a view of the city and the perfect location over the city's most exclusive residential area. It's an exhilarating feeling, and for this single moment, I am satisfied. But don't get too comfy. I have even bigger plans ahead. Ну давай, показывай вынік. Так, прибрать сраку свою з території готелю. Пять зорок. Брешешь. Да не может быть, как было 5 зорок. Что? Ха-ха-ха. Калер, ясно, вы только поглядите на это. Яно выглядає занадто просто для 5-зоркового готелю. Так, ну что ты шумишь? Что тут шумить? Не разумею. Ну-ка, 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 что это за срака? Мазерати, не? Ну, подобное на Мазерати, але не. Это, не знаю, Hyundai. Добра. Ну что у нас тут? Это не зразумело увогуле. Шановне господарство, а напишите, калі ласка, что вы сами думаете? Ці выглядае гэты готель на 5-зоркавый?
Камера, конечно, жудасная, да. Уся трасецца. Але... гэта падземны гараж мы будавалі, я нават не зразумеў адразу. Ведаеце, на што гэта больш падобна на санаторый. Ці ў Беларусі, ці ў Літве. Амаль аднолькава. Не ведаю, як вам. Мне гатэль не спадабаўся, але вось праца над гэтым гатэлем, яна выйшла акурат тою, якую я і чакаў. Мне гэта вельмі прыемна. Давайте станем вось так вось. Усё, хлопче, давай, глядзі на сонейка. Гатэль мы пабудавалі. Ты малайчына. Зразумей гэта. Ганарыся сабою. І сваімі рукамі і нагамі. А вам, шановны гледачы, вам вялікі дзякуй за тое, што прагледзелі гэтае відэо. Спадзяюся, падабаечку вы паставілі. Калі не падпісаны на канал, то, канешне, вы адразу ж падпісаліся, бо вас цікавіць яшчэ і наступныя гісторыі, якія нас чакаюць у Construction Simulator. Гэта далёка не апошняе відэо. У нас наперадзе чакае мноства прыгодаў і будоўлі, дарэчы. Ось, як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Мы з вамі хуценька сустрэнемся. Жадаю, каб ваш дзень сёння склаўся як мага лепш. Усім да пабачэння.